Finally, we declare for the contest. Oh yes. Or you will be a big indictment on the leadership of Dr. Baumia. So after election, what you see, Nanado after 17 candidates in the contest in at the end of the day, Omunyere regroup best support on Dr. Adokofo, okay, Dr. Preku, okay, Dr. Osafoma for Omunyina Hackman, Omunyina nebeye pillars, a support on Nanado. But we rentesa omunyina omuba wonyina moma begina contest achipu away vote can obi a wota can achieve agina bi ogina on society eye wo momu 61 na wunya na we bet 10 we bet 10 we bet 10 and na afa so ma ye coerce omumo to ma wo no afa omuntu ma wo biem they are free to cross carpet to baby a omo pese omo koto abako bia na so hwe NPP party na ho Dr. Baumia joined in 2008. Minya dajima busy pa now with this, but near mo kekano mo beza mo chere saying e was say mamu muaye ken camp master TDs in munu say dey na buy fia poku VIM lady wakofa ken ni we abesi ho eno wo kekan se me ye ne de say Baumia na sponsor by champon ne wo mo adutu mu so o me contest se wa asem wi mo ken ekomasun eno po dia me waste me time ho na mo ka asem bi mpesa me kire no wo se grassroots no empe Baumia because Baumia ba party no munche ye ka grassroots o mena efo me akosu adolofa me da ha ya amada sorry a me kwa me phone so na me hu wi a me ma wo mu ayi me fie mabusuye fie me papa na busuye fie ho na party office ewo me kurum me papa kurum me ni me nua mu nyinara ene me soa mo nya me papa manko a me soa mo me papa nua mo ma efie kakraka na da wo ni nyina ye wo ye gu NPP mu ndi den na wo kan yenya ye wo yen NPP mu ye wo ye tu NPP mu ye bo NPP di ansa na ye wo yen ni grassroots no yen grassroots no kura na ye wo ye tetete na wo se Dr. Mahmoud Bawumia o me ye NPP ni no kura no yen ye frɛ Dr. se wo mra udru me fie ni mu nipa ni mu ade nyinada esu frɛ Dr. Mahmoud Bawumia se wo mra fi se ye nim se wo no eno ba obeba abeji ye party ni DSE party political party ye woni padom ni nyina bi wom na ye di obia so ka ho na ye di aye party amana ye hia de obebɔ mpaye ye hia de obekontokwa ye hia de obekorokoro nipa ye hia de obeka ne hyehye se de tie a kire nipa ye hia nipa ni nyina bi wom na so nye position ni nyina na to a obia timi di bi emane ye obia ni wodi a efata no se wodi panyimfo se yemfa kompo yade ensa nanta ne yemfa nanta de ensa kompo yade de ade da no se wanfa nto a efirito enti nyade a wutimi uye grassroots na wo fi se wo de wo ani so hye ana wo fi se wo de wo ye calm ana wo fi se wo de depi nemum de sefata no a ewo se wodie de ade no eda ye de to ene ye de to ye president ye pe obi oye intellectual na dwene mu do na onim nyansa no wo emotional intelligence obetimi e di presidency because Ghana ni pekuo ni nyina bi hum na wo akosi adolof me so bebiri wo Ghana na se wo se wunya abotra wo de ba bu o man na se ne wo gina stage kuro bi be ka asema mo ato mic no e de abobi there be you would position you obi adi a eyeye you position bi o ho a wodi obi di a enyeye me paacho eye sesi a ye wo mu di eye Kennedy akompere ko Japan no enye won no kora ene onu ye twa ye ni kora twatwatwatra ba wo mi akora nuru no so prempren ni po betimi adi tumi no se fata se wodi ade tibia yi mu sesi Dr. Mahmoud Bawumia enye obi abim John Dramani Mahama ono ka kire yense so oba obema Ghana akọ ayi 24-hour economy 24-hour economy no walanchia ohun ba bi a odi 24-hour economy no e sha ase ena ga ọkọ tachiman ka kire yense olanche feed Ghana se na be ya aduane bebu o man no
okola nchi feed Ghana no ene ntosi mienu eye 20 cedis afi kura na aduane bo eye den e Ghana ho eni nti mahama ne project bia o pese oye bia no ohu ba bia o de start o de scanning nyina e topad twene Jonas bese emma binu ma omoti ba bia o monka se mo pepad akata omo ase na water Ghana sika so de topad akata ma ase enye ne hia ye ye ni say obema ye papa no ye maame no anya light e de aye adwuma dum so no ekoso a how mind Ghana e say o mind Ghana o da no hu ba bia ye nya pa wamfa nye hwe cost of wesu we no mo bia esu because of what a lighter any o mind no nti e besro no papa ni say onye na on fix o mind na ye nkani asem no enti ngira na so na Ghana entimi empa ntuna pamfia nia etosu bio so fosu kwachi a okọ Salome entro nti so fosu kwachi enya hene ne kra no de ahim na asem obeka bia ni ho aye no kware sa Felix ofosu kwachi no abusafo oye sa Felix ofosu kwachi okuja to abra kwa Sami Jamfi Sam George sankrofo we mu omo Ghana musuro omo yakrofo omo ye ntrofo asem bi ombeka bia no kware enyede enim eninti Ghana no ayesi ewo mu no sankrofo we omo position akese a omo twa ntro twa no ye mpe ba bi inform nsie na se ye ba ye be ye omo no ne me de eba twa to kra de se Dr. Mahmoud Bawumia oyo obi a metima gina ba bia de ne ho danse akase doctor de woto obama na unu ho o de yi pharmacy baaye obi a opese o to aduro bia no o da fie oko yi pharmacy app so onsa beka digitalization watima ma ne Ghana ya digital go right up ene sanoma bebre dia ba CCTV cameras o de bebre aba begu o mainum ene gato 4 boys omo namba bia na omo kutabia na ya kire omo CCTV camera na Dr. Mahmoud Bawumia de baaye no abeboa ene digitalization na ye ka ho asem no kokọ doctor o folder ye nkoyi folder o folder ya ye ni nyina bibia computer kokọ tena computer no a wo de o card ma omo a ye hwe card no number na ye boy ya ye se ko kokọ ya nurse fo abo we ma fa ha kokọ doctor ho a bibia ene obi ko doctor wonche first ene so de o be ko doctor be ko yi folder wo do be kan so engosi aga veterinary no sa Dr. Mahmoud Bawumia nti ene Ghana aye fofofo mahama no mu disu mfaso tobu to ahodo a o so mo be ye nyina because of Ghana card ene sa no mani nyina ene nti sa o percent o to aba ma